Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'm the like Benin president. I'm going to king link, of course. Now, so miss the post, the tower man, man. Yeah, so of course, at the 11th of December, no fun shamala, no fun shamala, to be honest. No fun scroll account here, Benin president, can come away, so man. Supposed to kona yita kahle until we size fika ingena le hansi le manjeni. Okay, hi sungulile ni tana yo kahle. So Ben Mangan, of course, okay vekele picture Gagash ngasungula hi vekele kona, as you can see posted Gagash munhu dripa vele as you can see awuthola kumbala ti tango ta kwala nta Louis Vuitton vambala na xibekani kwala xa Gucci, bandi ra Gucci, xikipa xa Disque to xidloko xa Gucci, as you can see akhoma na iPhone vele as you can see kwalana. Yeah, so he wrote, let me take this opportunity ni cancer botolo wa yellow bone. Yellow bone. Okay, I got filter very wa yellow bone Gagash kuva a buka ti artist to tala la ka Gaza. Majority of you mi hava na ti hit mo fostela plus no do ama do hetela. So guys, postally lava munhu ava a ri karhi a ri na I understand the beef, because lo munhu o ka nga yi understand the beef I ta famba a catcha the feelings artist yin'wana. So post ku boha ho sungula Mr Post, because ha swi tiva I khale ngopfu Ben Mangan, of course a ka kombisa ku Mr Post that door. So Ben Mangan I referred to Mr Post hi leswi hi fike hi swi tiva sweswo. Vo tala a mi ta va na ti gig ta 5 hi lembe, hi hanyeli gagi hi wena ntsena u bukaka ngopfu munhu wo dyoha la ka Gaza. Hi ti na ti gig I maxaka twanani line liya, hi hanyeli gagi hi wena ntsena u bukaka ngopfu munhu wo dyoha la ka Gaza. Of course Gogosha swona wa n'wi buka swinene na yena ho sungula Mr Boss ya wa n'wi buka a swi hundza like wa n'wi buka also. Yeah, ako hit not the gig I maxaka Reznio ako hit not the gig I maxaka Ben Mangan, of course iko as we know now Ben Mangan swi nga va as arna around 30 gigs. Post le ani yivoni mara ni nga voni swi ri necessary ku ndla a video, so mara sweswi hi nga hi reference because he wrote ni dyela atafuleni lavan'wana under the table gig na ti hit I maxaka makulu leswaku komisa so of course up before sungula Mr Post kwala ha swi tiva manhu vele ku bifana ni vanhu lava. So as you can see ka komisa his 30 gigs kwala. So this postly in overall ku le ku buweni ka ho sungula Mr Post leswi nga ku endlekeni kwala. So ku hi Ben Mangan ri ho sungula a nga kumi more gigs because ya hit, that's it wena mhaka lewa. So yeah, hi leswo a hi ti ku analyze hi ndla hi very ku va perspective ya yena and I beef very a swona ku this thing is a beef. Loko ri amukela ndzaku subscribe banda kombela mi tika subscribe. Mai vavo hiloi mahlaselo wele kangove. Mai vavo mahlaselo lo kango. Imina mahlaselo wele kango. Imina mahlaselo imina loi. Mai vavo hiloi mahlaselo wele kango. Imina mahlasela wele kango. Mitrai mayengane imina loi. Mai vavo hiloi mahlaselo wele kango. Mitrai mayengane ku mahlaselo ivula mahlaselo wele kango. Mai vavo hiloi mahlaselo wele kango. Uchaya mayengane ku mahlasela ivula mahlaselo imina loi. Mai vavo hiloi mahlaselo wele kango. Ivula mayengane imahlaselo.